Nami dalangi buka usenze ukondene nami dalangi buka usenze uyamkhaya ukondene nami dalangi buka usenze ukondene nami dalangi. Hola bafowethu, uMondli lo Crafting Food Trading and Projects. Njoba nazi ki Black Panther isemkhankasweni iyaphusha every Thursday bafowethu isemgaqweni kuphushwa lo mshikashiko ukuthi ungalala kanjani ungenamali. Sibona nje njengamanje sizoba nomfowethu uSifiso Tembe ophusha as a security. Hola bafowethu aba beshilo ukwazi namhlanje okwazi ngokwazi ukuthi security usha kanjani isibhamu senziwa kanjani. Really namhlanje ke Sifiso Tembe sokuba mfana namhlanje kalingana just ngokuwa about umsebenzi wakhe that best friend ever that information awuyizwele wena-ke ngoba nazi ukuthi Black Panther movement namhlanje sivakashele one of the companies ebizwa ngokuthi Settlement Protection Services whereby co-hosted one of the people laba in charge kuyona, but they call themselves ama general worker, but they are not the bosses, but ama general worker. My brother, now sister, welcome to our channel. Namhlanje bafethu sivakashele mina because siyabona ukuthi ayibranding ikhuluma ngendlela engajwayelekile kakhulu iyandlondlobala, of which it's a nice thing. Congratulations, by the way. My brother, tell me more about eThekwini Protection Services. Nobani. eThekwini isikole esifundisa isibhamu ne-security. La sikusiza khona ukufundisa ukuthi kuyini kwi-security nomsebenzi wakho nokuthi wenziwa kanjani umsebenzi we-security. And then bese siqhubeza futhi sikufundise nendaba ukuthi isibhamu sisebenza kanjani nomphetho webhamu. Siyasibasizela from ibhamu eyincane uhambe ukuze kube uphamkani lesibhamu esikhulu sokusebenza nebhamu zokuzingela. Siyabasiza abantu ekuthenini bakwazi ukuthi basi-understand isibhamu ngoba abaningi baye bafunde baze baqede befunda ngesingisi isibhamu bese abene ukuthi athole isitifiketi kodwa enga-understand ukuthi kuyini umsebenzi wesibhamu. So siyasize la ekuthenini sibambisane nani sikufundisa isibhamu ngolimi lwakho ukuze ukwazi ukuthi uma usebenza ngento ukuthi into oyaziyo. Nyambono yentelela nyambono yenyanyo sezothi athi mina ngamsukela. Nyambono yentelela nyambono yangijuku sezothi athi mina ngamqala. Nyambono yentelela nyambono yanginyanyo sezothi athi mina ngamsukela. Nyambono yentelela nyambono yangijuku sezothi athi mina ngamqala. Nalo qala ngamkhuza wayezama uDuma ngamuye wajika wathi mina ngamsukela. Nalo qala ngamkhuza wayezama uDuma ngamuye waduma wathi mina ngamsukela. Nalo qala ngamkhuza wayezama uDuma uye wajika wathi mina ngamsukela. Nyambono yangithuka nyambono yayiqala usezojika wathi mina ngamsukela. Bafethu namanje umbuzo usamele bafethu, ulala kanjani ungenamali? Siyabonga kakhulu baba, usaqhubeka njalo usipha konke okungakwenza ne-eThekwini Protection Services. Sibonga nje ukuthi sina insight ukuthi if sifisa ukuthi sifunde ngconywana ngesibhamu siyeza la ekhaya sithole uqeqesho. Engikuthanda ukuthi ke uyaveza ukuthi kubona bonke uzama ukuthi kwenziwe ngolimi nami nawe esingakwazi ukuzwana, kodwa ngiyazi ukuthi futhi ngizwile ukuthi niphinde nibe ne-area ethicha kakhulu ngegardening. Mhlawumbe ungasithatha through ukuthi kwi-gardening ikuphi lokho enikufundisayo nokuthi ni-welcome umuntu kanjani. Okay, ngiyabonga namunikazi loluthuba. I-gardening asikhethile ukuthi umuntu kanjani, as long umuntu okwazi ukubhala, ekwazi ukufunda. So idebate inama-grade awu-5. Qala kabani ba-EDCBE
awukwazi ukwenza u-A la amanye ama-grade ungenawo. Kumele uqala la E ulandele kwenye, then musulandelile kwenye bese kuyale nto bese uyadluleka. U-E-ke ukhuluma ngani ngoba usomuntu efika nje engazi lutho, mhlawumbe utshela ukuthi ahambe wenze security, kunesikole ngisenze security, yena mhlawumbe uvumela esikoleni angihambe nge-security because abanye abantu batshela security umuntu ome-gate-ini kanti security ayikho njalo. If ufuna futhi uqhubeke uyaqhubeka, so grade ikhuluma ngokuthi wena ufika ufuna uyi-security kumele ubukeke kanjani, ugqoka kanjani, uhlala endaweni e-clean, ukwazi futhi nokupatrol, then ukufundisa ukuthi uma upatrola ini, abantu igebengu, abantu abatrespasayo, yabo abantu abagqekezayo, u-inje lo uyakubriefa kahle ukuthi i-security it's all about ini. Then udinge la ufundisa ukwazi ucommunicate ngama-alphabet, khona abantu abanye abangawazi ama-alphabet ukuthi communicate kanjani, umntana okhuluma ukuthi bantu kanjani, kanti aka-security kusekwenzela ukuthi if umuntu ekhona around la angezwe ukuthi ngikhuluma ngayo. Ingakho kusebenzisa ini ama-alphabet ukuthi kusetshenziswe ukuthi communicate. Then-ke uSing ila usuke usebenza khona nge-control room, usuke uhlala khona ucheck abantu abasebenzayo, mhlawumbe bafaka ukuthi abantu basebenza kanjani, day shift in ubani elivini, ubani ozorelieve abantu. So i-control room control nabasebenzi, control nani control sebenzisa ini i-computer because kufanele ukuthi umbuke esayithini la kwisayithini kukhona kunamakhamera wazi umuntu wenzani, uyadoda nomakhekeleza because abanye abantu bayakhekeleza. Then u-grade B ulo uzoba khona supervisor, uzohamba ucheck u-A uma ufuna ukwenza ngo-management of security because oba ne-security yakwenza management security moyenzile uyaqashwa komasipala umanage kuleyo ama-security akhona. So nje iningi into ongayithola security angawuthi uphandle usuku nge-18 ziningi wazibuka if ungasebenza i-security. Okusho ukuthi mawuthi ne-armed response la eThekwini Protection Services nayo futhi i-catching transit, it means ukuthi nayo iyatholakala khona la ekhaya. Yebo iyatholakala. I-CIT biza ngokuthi i-CIT in short words ngoba sisuke senzela ukuthini i-CIT idila nabantu abagada imali and ukhumbule ukuthi awukwazi ukuthi uzowenza i-CIT ungenawo i-DC. It's compulsory ukuthi ube namagrade amathathu bese wenza ini i-CIT ne-armed response ngokunjalo. It's compulsory ukuthi ube nala amanye amagrade i-DC bese wenza i-armed response. Armed response idila ngani wamanye umuntu ukwenza kuthiwa armed response angazi ukuthi ukhulunywa ngani, abantu basuke begada ini i-alarm emzini womuntu mekuthi khona igebengu basuke bepatrol ukuthi kume igebengu meyikhona bayibambe bayibophe basemaphoyiseni noma ekhale alarm afike bazocheck ukuthi kwenzakalani. So lo muntu uphathane akwazi ukwenza ama-response ungenayo i-firearm, compulsory ukuthi ube ne-firearm. Hayi, siyabonga kakhulu. Ngiyabona ukuthi ekugcineni ba-register no-SIRA, okusho ukuthi yonke into yakho ihamba straight, akukho uphoshoshwa. Sesivala nje baba, yini eningathi ninayo ehlukile kwezinye indawo ey'trainayo kwi-security? Into esinayo ehlukile ukuthi siyasincedisa abantu ngelanguage yabo and se-registered kuwo wonke ama-services esithola kuwona njengo-SIRA, si-registered ka-SIRA, si-registered ka-SAPS. Abantu singafihli ama-accreditation number wethu siyawabeka abesobala ukuthi umuntu angahamba uziverifyela. Si-registered futhi nosasetha ngaphezu kwalokho ne-professional board oku-KFTC for IBAM, sikwazi ukuthi umuntu uma iphuma la simnikeze statement of result. If uthole certificate isala ekhaya ungana statement of result usuke usithola endaweni e-wrong. La ekhaya siseThekwini edrobheni ngase-YMCA rank, igama le-building libhalwe Ebenview, uzosithola khona ufike sizokuncedisa. Isibhamu lesilula uyakwazi ukusenza nje ngo-3 days, kuya ngokuzimisela kwakho ukwazi ukulalele sikusize ukwazi ukuthola izinto ezifunayo. Nabantu be-security uma bezimisele nje bakwazi ukufunda nokubhala bazosizakala. Bafowethu ngizwile namhlanje Black Panther Movement iphanda mcula umgwaqo besihleli nabo eThekwini Protection Services, akukho abangakofari. Iphanda ligcwala umgwaqo konakele bafethu. Sisonke sharp. Mina ngazabakhule kamnandi empilweni abangalazi usiza abakhule nesibhuku.